bridge amuhu eya bridge edamampon akurapoma akwatia a bridge ye serve nkrofo not less than 300 or 400 people na se mo hwe ahaya nsunsan pa na awohoro asasen se no mo hwe aha ohun eya baby a nsu to mostly nsu no nam a eba bridge no so na mo de mo nhwe biribi mo nhwe senia bridge yete abofra we amuhu ni kura anyinwu we anyinwu poni. Let's look at this too. Yenhwe we nso hwe abofra this age mofra wo susasing abofra we every day anopebia from Monday to Monday they use this bridge. Said a mechanic and they pay use bridge ebro 200 300 but shenia bridge ya kubedua ena timemfu na ewa around na bua to so ena tembia wotwa na se video emekoye no opebrimu nti usha bo se gatan edda hobat anka mekoye video yi ebia in the raining season I tell you ebia na anka obi hu anka ye mbehye opa se wo a wo hwe ne hwe monhwe obi asase ena insun edidi akoma insun edi akoma muhu dan na esi echi wona wo be hu hwe ku bebi akotoku no gu nyina ya asase insu edidi akom na bridge akwatiafo edi hu nkomo aka mofra ebe ye mofra wo school Roman na mofra wo Roman wo school akwatia. I can tell you they are over 100 and each morning these children use this bridge. Yenti consensus ni obi ba na ho popo na no kura wo faso nsuru nso mofra no mo su twam kura na se wosura na nnu amote atiano wo obi tumo buru ne ade nti ehu papa mi ame ben ha titiri no kura na ehu ka me kire se nsu ato na abofre bi atom sesia na ere no kwa na se bibia me no bebi samisi ma me den na hu wo hu nti a me papa obi pa no wa betusu oyi pa no wa bekase oyi nti me srem bibiri bidi nyame din srem se mo beye mama me kuma beto me yem na me ni beje nso nti sang na eba no ifisuru ha na eba enye nsan ketwa kra hu yankasa se nsu to na wugina ha okuma betu na de we amofra no nso wo ba wo nyonkom obi dum su no do nti wa twagwa tete se na se emu na ayu na se nsu no wo mu na nenu yasum na atuma na obi na nkasa apetiri na wa atuma enye asam ahaya na msebete bridge ya kwan ya be fa so da enso no we fo wan ye ne yi eni o wo se wan ye ne yi eni na first ne the brother wo be hu ya nka ya reho ni na bui e me ka we ba ko pe ankala na fa so empanyini funu na afa so mrewa MP funu ade assembly man na wote he na ahaya ne na wo fa otumi de wanu abehwe obeka se ade ho abehwe o china pe wo kutire si wo enini wo pe vote ne de a wo be ba behwe o ye ba be yesese obua na nsuta na be unse mo fa na mhye a ya rewo enti ka kire won abofra bi na mso omuni oto omuni squatter din na afọ na osa na chiko fe ko sign ayase metwa atro enkwafo afa bridge we so yankwafo ketwa yeso se ya ankwafo na ete ha sei no wa na wakeka won hubo no waye iti we say o ma na nkaka won hubo no wo mo yato no menye ne iti waye ne papa maye no enini ene na mso iti nsu to de na se yiri dia ebebo moden atwebia na ba akwa na aka ba akwa iti wa just imagine say ba akwa na ebeka no ya be dan ya fa so na so so ade mpo a obe dan na wa fa sa bridge front and time we so ayo mbeda se yen vote ma won wo hu ya hia nkasa bridge no wa ma ya bi fu ada ka sa ko pon so mbra de bridge na da wasi na shofo me mo bibiara achi anopai ndindi sibisaka akutia na mete enya semone na tere se yen bridge onwasem na yepese yeka onwasem anopai kra bridge aye how amayembe fipi ni asem ne manfo eba won wani behwe saa so mo nka ho hwe maye mo fe ko school mayefo ewo hanom yinyina haya ne nam ana krampo de eka ba kope ka de ba kope aye da so ana san kope ba ko e da de ka ho yesre mpanfo ewo ko bi mu hanom
so ya mo de ana won hwe asem won ka emman na e asefem pa debu wono ma se wo hwe na wo fa no bu okro twa ko osuro first no pure na e bi mputu misim wo hwa abon se kwan bi se ogbo a ontumi ofuro nto so osuro wo no we sim se no wa da na wa afro e asefem ti se bi oban ni bi no na se at times se su ehiri wa hano ma se wujina hano madam ofana ya dana utwa ebesere se oba ya mu na wa behwe ho asem na kama enti wa wasuma ochiam yoni masem ka osina na wasuma nemu I want to put this on record also say Kuntonchi Media yene the newly elected assembly member of the area our ba in chair kra honorable Mark Williams Brafo yene ni di enkomo a ono so kire se wetu anamon mpemfo atwo nkomo a wakofa mpemfo amwa besusu bibia oba behwe no wa ye break fefe e de atoso na emum me de me concern is ade we enyo obakofo adwuma ye dodo wa adwuma nti mesre ye besre Kuntonchi Media se e mamponko so nti ye besre ahwefo amowo ekirichiri ne benche akakra wo mu nsem se video e kamokoma mommra na mombeboa na yenye adi emfa makweti afo esanse yentwen se biri bonemra ansa yeni abaye wonso still Kuntonchi Media ya abase yebesom okwampa so yense yobi adi ngu obi ni mase obetumi like wa subscribe wa share wa leave comment